Abana befwe bebuluya nomba bebunyole sana Luanda Township basabanga ekura yenywe omwika kwicha kwa sherefu 2022 nyakusinjira khundebe ya MCA Luanda Township. Ise nangwanga Tadayo Obanda nirulanga mu area ya Ebisiralo Muitala. Ndolanga nimbele okusinjira endebe iyo kulondokhana nenda mangana ka ndakholakho nomba ngwakhonya nakho nabasiyanje. Ndabe Secretary General wa Abasiralo Nairobi lwemika 10 ne wakati nomba mbwe yangu wandali Secretary General ndalokhutira nda abasiyanje makhonyana makhuicha khukhonya bana befwe abebusachi PAG likanza likhuweresya enafasi makhusinjila muradi kwa khulomba nasari nondi kukhonyanga abana basiralo nende abana basikhale nende abana basakami abarulanga mu area iyo so that abana banyole amasomo akokhubakhonya mukamba. Nyakhonya nende abana befwe bebuluya okhuombokha ebuluya wefwe sana mu area efwe ya Luanda Township okhuola abundu current MCA ya OCA khwabukula bwena khuli mirade mingi sana nomba echiera chinyingi sana echili within the ward echenyakhananga chibe echikholwanga nendolanga current MCA khulienda yakholekho so khumukhupiranga embwa ya OCA lakini khwenya khukholekho zaidi. Priority yanje yokhuranga nyakhura khumasomo abana banyole amasomo sikira amasomo niko olufungo lwa maisha. Khuli nebikulu byenyakhananga bikhonywe nomba khuli nechi areas sonyolanga chili nende obulemelu bwa bana khuola khusikulu ebikulu bireyale like Ebisiralo, Kamanji, Epanga, Mulwahi byosi pebili Mumboa byosi pebili mu Luanda Township ward. Khuli nende amangana ko khonya ako obulwaye noenga muodi yefwe ebitali bireyale abandu banyakhananga sana mundu niyakhalwala nonyola anyakhananga sana khole musibitali khwenya khulere ebindu byobulesi nomba sibitali aembi nende abandu befwe babe banyala khunyola malesi bwangu babe banyala khukhonywa munjira ya haraka. Elia khataru khuli nende lingana lyechibarabara echibarabara khwenya khuwenge khwikule chibarabara chiekalwa khwenya khulombe chibarabara khonya bana befwe bodaboda baba banyala khuchenda muodi yefwe bwangu okhonya khukinga abandu befwe muodi niwakhaba sindu syo bawinyisye mumukunda nonyasi yole musokoni ne barabara selio indai yene tawo nyonzi sinyala khunyakhana khwenya khutema khuwenga chinjira singa bwakhonyana toto current MCA watemelekho lakini khulolanga chisiliasi. Khuli nende ebindu byokhulomba chidaraja onyolanga bana banyakhananga ifulani yakhakwa emyalo chichulanga nonyole chidaraja chibula. Khuli nende daraja ndala lya MBA efwala ndola toto batemele khulombakho lakini khuli nende chiera chinyinji chinyakhananga khulombe echidaraja abandu balekho khunyakhana okhusira emitaro nende myalo. Ndine mpango chokhutema khukingula abana befwe ba youth mu area baba banyala khunyola ebindu la mukopo okhuchiaka ebindu le biashara nombe sindu syosi sya abana baba parre benya bachiake khuba banyala khuba empower so that babe abanyala khuyinula amaisha kabwe. Nyenyakhanga ndere amalako kecha khusinjila abandu bosi ndera amalako kecha khukhonya youth khuba nende organization kama ola youth office khube umwana wosi oli youth niyakhenya obukhonyi bwosi pe yabirira mu office ya youth nanyola nabananyola ngo bukhonyi bubwe khulera malako akokhonya ola abana bisandu abana bafiliywe khubenda malako akokhonya abakhasi nomba nabasacha bosi pe abakosi abakhasi abasacha babwe nomba abasiyere babwe once lwobechanga nwakhakosa wasio onyolanga nwakhasikala omundu mulala nonyobe nonyolanga obukhonyi obunyala khukhonya khonyole efamily ene yakhola sinechililanga munjira indayi.
Kwenya khulera mipango chyokhonyana singo bwa obulimi mangana ko bulimi olwange saino ingo ino mbu khunyakhananga mangana ko bulimi toto mikunda ne mititi lakini omutiti kolina kukula nwakhalimamo cho bulayi bwene moye bwimbolera moye byakhulia morake mukunda bulayi bwene fwesi peko chaba khunyolanga byakhulia byera ebinyala khukhonya khusumanga Rwanda khulera tu lakini kitambo cho sume Rwanda cho ba ulombera kasi yo mukunda ese cha khukhonya no metelela ko siyobe janga no kulla khurula zero Lwamba ninje akanga kuchenda nyanje ende buli mu area ni manyirisya amanyakhano kabuli area makubene ndesizirango nga public participation nyola mangana kosi pe kakwenyanga kupange makupangira lala maisenja kubacha kiongozi wo kumbulimenda amangana ko kosi pe kakwecha kuba kwa khauchisania nende abandu banje mu area honda akabasaba abana befwe mumbesi ekura iyo umwaka kwa 2022 nyambe omurumukhi wenywe abana befwe ndi tayare nyamurumeo njo kubaongoza nomba njo bamwakilishi wenywe neninywe abecho kumbesya muongozo singobo kwecho kupangilia amangondo kosi kecha bakarulanga county kecha kuwodi kubebanyira kupanga mipangilio ni bindu sine byakhwenya khakhole esyo khuranga esya khabili ne esya khataru ne khwakapanga mbo khwenya khube khonyananga bene makhonye abana befwe babanyira khuinukha okhurula mangana kababiranga mo babanyira khwesinjilla abene nwenya khunyola onyala khunyola khu namba ino 0722 719 291 nomba Facebook yanje onyala khandi unoba nelingana no ureba ne khuba khunyala khonyananga khujoba khonyananga alala Facebook account yanje ni Etalanyi Obanda Okutoi onyala khunyola khandi khwenekho nora kholingana lyosi lyoba nwenyanga ne khwecho khonyana halala embo muno.